Mutongeria wa baraka imbunge ya Meru Mwenda ITHILI augite bachoka kuma rutha bagakurukia watho bwa gutigira ward cionthe cia Meru ni kuona kigina kinganene kia witi na mbere. Nkuruki MCA uju augite kiri budget ya mwaka jo 2024-2025 bagakurukia budget kugweta murandi kenda kwebana na MTF. Kagite ne ukaune amenerete Abisa James Mutia mwirane atige gutumirwa gesiasa kurwana munini wa ngabana Mutumantu Ithinki. Muthuri Muriuki ni agutariria Nkuruki. Mwenda ITHILI ona ni mutongeri wa urabani ndene mbunge ya Meru na kinya no MC wa Kithi na ndi achumirite gunya mwaka juju watikira ukeja kuthura mantu ya thirikari ya kaunti ya Meru yatithwa yigita bwega akiwa kira ikabata ni gutigira witi na mbere bukinya maturene bire bionde twitha twisukumanira batu in development ikinyila mwananchi na nkiakona development cha mwananchi ichi utangirwa imbwirite kwari. For example ruare Meru ngatumana ngauga na igirwe ngiri imwe aita aginyithirwe mana ila ina mpara so akaringaringa mpe arekumea manana na inaita na batu bira tuwiti bondu tuwite ngiri imwe eri in full kana mbeje iri burete kwa kimo Meru chiri in full chita ke development na nkienda kuwa mwaka yo tota lose hope na opura tota lose te opu yandwa ote mtu aina ya nandwa atuta lose opu ya kuhakikisha development chokinyela mwananchi kinyayo mandu arankona ya tisa sawa na ya tuita boya nketha ndi mustari nombere kwira Meru no tu waka intimidated nyatha antu iba kura wabaya na views choyo ntu ya sniper bado te mtu aka intimidated ndene Meru no ntu Meru ne tutwinde na nkenda akua kinyama antu a sniper justice ituchwa justice na itukwa na justice yonekana very soon thirikari ya tuturiri ba boraira sniper amna bubu augite mwaka jo thirikari ndio beketho bagikurukia mwaka juju baketho bakiathura kigina kiria kinya ki wandi cionthe na ki budget baketho bakiuga mbetsa cia tumiko wandi na imurandi juiku itowira tukareta kintu ko equalization bill ya towira tukareta imiretete mwari yuele na mireta mwari yuele bill ra tumekulukia obora ward at least the ikona equivalent development chia 30 million obora ward yone 30 million wetangavana na kwenda kana ati kwenda obora ward yone 30 million purabungi imantu ya itemized kana program based budget tuhakikisha ndene mwaka yo nonto ya mwaka uto akologire million to akologite yo thira to akologite million 734 this financial year to akologite 734 million cha barabara tuta specify the which roads na ibo ndongava na ayo keria ta chonda at once ekira na kwanda wekira utukumenye barabara iri kukarimo so this financial year financial year to itita budget ya tukathithia turenda kuthithia budget ekwa identify project ina project na budget ya project na nara project iri na marietwa kenda twagisha into bya Meru byokinya byonde bitokeletwe te Meru ona biraro na mandibuti akaringaringa mpe ona merengeti akaringaringa mpe ate kumana abureta kwithira aina nyumba ate kumana abureta aina barabara injia lakini obiraro na akaringaringa mpe turenda twagisha byonde byokinya this financial okulokira legislation chia tu cha assembly na kile mbango jo MTF jajurigiri kwambia kunja barabara ndene kaunti Meru mwende thire tho akiuga uju MTF we yakiro 531 million out of 734 million chati ara 203 million na 203 million ukinya tukanda kumeatura assembly inaita MTF Meru na menya MTF itekara karavati MTF ya kandracha itukumea barabara chonde ni twekini kwenda Calvert ni kwenda Ndracha lakini MTF ara ikirimbeje chonde 531 million itekaira Ndracha MTF last financial year 90 million otino ya Ndracha 90 million itakinyira ward 26 ne 531 million tutukumea the kaomba kulukana no twitina machines cha kwana tutukumea the kaomba ere ambere ya ward nereko iward ere kathilikilia we don't know imundu na turi muthie ntumwa ni chief officer Mutia akimwira uju neshima ndaigwo gwange kigembe south kiendwa itikira no bwito twa ina kenda ru kireta na twa wita assembly to explain ine itikira kenda ruwe no nduga gwetha into bya Meru kabikwendo itikendwa etha kenda ru mutharaka tutukumetha kenda ru muntu isiolo ka kenda ru county tutikumenya so itukwenda otwira ine itikenda ru no ntogomba gwetha we na hukumania Mutia twawe tweleze au boyo tweleze imbibie thire biria urete riogwete kigembe south kesi kienda kwa tukwenda kumya manto burabungi we chief officer Mutia ko tumura kureta siasa imbi ndene Meru no ntwende ko kwendende kureta mufurugano yungi katika ka deputy governor na governor membi tokere era membi ora manto aweta tombo kira lakini wo tumura kenda ko thakothia ureta ndo ringi ndene Meru
nonto Muthuri Muriuki, World TV, Mutino Jokangangi.